Hello guys, welcome back to this OL Mathematics paper out video series. Today the day 14, a nice workout for the solid area volume problem. So before that, please subscribe and share all over the world, because of this is not only for Sri Lankan exams at Excel, Cambridge, ICBSC, CBSC or any type of mathematics papers. These problems are highly expected. So that's why it is called paper out video series. Okay, today the question is, you can see the problem in my WhatsApp platform or that YouTube thumbnail. A hollow sphere of external diameter 10 centimeters. A hollow sphere. What is a hollow? Like a rubber ball, not that putt or the iron ball. Rubber ball or the tennis ball. Like there's a layer. That's plastic or the layer available here, rubber layer. That's called hollow sphere or shell. External diameter of 10 centimeters, therefore radius 5, and internal diameter 6 centimeters, therefore inner radius 3 centimeters, right? This melted, our local problem. Most questions are melting problem. Melt and recast a new body. They say melt and recast a conical shape, solid cone, radius 8, find height is 8, find the radius r, right? So මේ ප්‍රශ්නය කියනවා ගෝල මේ ගෝල කුහරයක්. මේ කුහර රබර් පන්දුවක් හෝ ප්ලාස්ටික් පන්දුවක් වගේ කුහර අභ්‍යන්තර අරය 5යි සම්පූර්ණ විස්කම්බ 10 ඒ ඉන්ටර්නල් ඇතුළේ පතුල් 3 diameter විස්කම්බ 6යි. එහෙනම් ළමයි මේක අරය 3යි, මේක සම්පූර්ණම අරය 5යි, right? මේක තමයි අර solid part ඝන වස්තු තියෙන මෙතන. திண்ம பகுதி ஒரு திண்ம பொல் அரை கோளம் ஷெல் என்று சொல்லப்படும், அல்லது ஓடு ரப்பர் போல் மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் சம்பூர்ண விட்டம் வந்து 5, வெளிவிட்டம் 10, வெளிவிட்டம் 10, உள் விட்டம் 6, සම්පූර්ණ විස්කම්බ 10යි, එතුල් විස්කම්බ 6යි. එහෙමනම් අරය මෙහෙම. මේක උණු කරනවා, තනලා අලුත් දෙයක් අපි නැවත හදනවා. ඉතින් උරුක්කපට්ටි පුதிய ஒரு கூம்பு செய்யப்படுகிறது. Famous problem in our school papers or provincial or final exams, melting and recasting. Most question we ignore the wastage. මේක අර තන උණු කරද්දී අපිට මේ එන what we called waste එක අපි neglect කරමු. ඒක නොසලකා හරිමු, පුරක්කනිපම්. So what the radius of this conical shape? A simple problem. If you follow a simple method, හරි ආකාර ලේසි පහසු ක්‍රමයකින් තමන් හදන්න පටන් ගත්තම වැඩේ ලේසි. අපි සම්ප්‍රදාය පූර්ව බලන්න ඕනේ මේක පරිමාව සොයනවා, find the volume separately, ரெண்டே சமப்படுத்துவோம். கூம்புன் கன அளவு இதர கன அளவு சமப்படுத்தி ஓம යනවා තමයි. But I will show the simple way. See that the idea such a question, volumes are equal, right ළමයි? පරිමාව සමානයි, කන අලබුகள் සමාන, volumes are equal. Okay, spherical volume equal to conical volume. So volume always for the solid part, ඝන වස්තුවට තමයි පරිමාව, තින්ම පහුදි. So what is this part is the layer, solid part. So what the method? You imagine සම්පූර්ණ ගෝලයක් තියෙනවා කියලා හිතලා එතුලේ ගෝලය අයින් කරාම the shape of layer මුළු කෝලම් end කට්පන පන්නි උල් කෝලත කලිබ්බම් අපිට ඕනේ අර ඝන part එක පරිමාව. So therefore complete volume of a sphere, volume of a cone, the formula දෙනවා නේද? 1/3 pi r square h conical volume, compounding කන அளவு, මේක spherical ගෝල පරිමාවනේ. So volumes are equal. ඔන්න මම දානවා බලන්න. Complete biggest volume 4/pi, radius cube lamai 5 cube, okay, minus 4/3 pi etul parimawa 3 cube multiple 4/pi r cube saman එන්න මාරි කූම්බින් කනල කේතුව පරිමාව ළමයි
1/3 pi r square height. 1/3 pi r square height. Okay, so height damu 8 near the 8. It's simple method. දඩබඩ උත්තරයට යන්න පුළුවන්. See, everywhere pi is common. Pi cancel. See, this 3, 3, 3. That means divide by pi. Pi වලින් බෙදෙන pi 22 over 7 ඒවා දැන් දාන්නේ අප්පා. Divide by pi. Multiple by 3. 3 cancel. Multiple by 3. Common factors cancel. What the balance part? So can I take 4 out? Put the simple hadamulamai. 5 cube minus 3 cube. The cube. The other side, radius missing and the 8. Okay. So 4 into what is 5 cube? 125 minus 27 make. That is r square into 8. So therefore 4 times what is 15, 7, 8. Harida 11, 9. Multiple 8 divide by 8. Multiple divide by 8. That is r square lamai. So simple mathematics, cut these two. 98 cut by 2, 49. R square equal 49. இப்ப நீங்க எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பீங்கள். අපිට මට කියලා දෙයි වර්ගමූල දාමු නේද ළමයි. Wow. It's a nice problem, well balanced question. Radius of the newborn cone, අලුතින් හදපු cone, radius 7 cm. See, a simple method, that's the technique. නැත්තම් අර පරණ වැඩ pi 22 over 7 or 3.14 අරවා මේවා අච්චාර වෙනකොට අමාරුයි. කස්ටමරුක අපිලා පොට්ටු සුරු කරතේවොඩ try to make an equation. Volumes are equal. We ignore the wastage. Okay. I hope you enjoy this video series. Please subscribe and share. But then you'll practice daily practice problems for highly expected paper out karla denna. O level paper out karama api mewa hadan giyana. So for the best opportunity before this video, try and come hadala balala meka balanda lamai mata adisi naha. Seidu paatti the video paaka warangal. Then only interesting. එන පොතක් හදාගන්න දිගටම අරන් යන්න විභාග දක්වා ජය නියතයි. Bye.